Makanya de naga gawat di misa sekali polinikok makpural lalu nasabak yamanan naga makpural lalu angkanya ukurai dilalang atau namanya di kumalatan dito gagawin di malat ke inawanawan nikok manguluy nasabak namun impiku galampe na nawan-nawan kasi irufataw untuk pikaw ipangkaw kang manguloy balatan ito'y nakunanin mo. Makanya napasag ikan regulut ka magkada alina Pangulo Hasan Al-Basri rahimahullah, barang siapa yang